Loka biado teka lekwenu ni bokondo wake na kwandenga lekwe ya kwambata twambatite wina kwa stage besi lelu meitango ngo kibande bembita pita imodise na ne wa maunda rondo kwa vie vijana mo mbio DJ biado wandia wethe na kia tulado malatu mage ni manene manono ni wete mambite kobu nele maglobu wetu maglobu nike ende lekeno mo tena munyambo mwene eta wa mwene Maninani Boyz banda. Karibu sana mwana. Ndiko siwe sawa? Ni sawa. Kwa botina. Fiti sana. Botina nge. Ono ndo dine ugonzete ngomi. Aye no wala okolo. Ono mbelezu ye wande gaja uwe. Wani mbelezu ko yela alagede botina. Nge. Ya kalaro. Kwa mbona bia masiro maguno na kwenyu musene ba na badi ya gwira la Maninani. Masiro magwa neta wa Rafael mazia mwazia. Kuma mwala biyo ne gundu udu ine Maninani kwazi kabera yo ine na shambikizia kudega na wewe sio kwelewa eno yeba kwa bana biyo mazito magu musene ba kwa mazito ni to Rafael mazia mwazia na nume takaundi mazako mwala biyo ne gundu nokulie wazi ambiune biune kwe mbali si umetegu biune kwe mbali si umetegu mbali ila si umetegu meziene kwe nyune ziwa rea gina za ima motemba akajoni cha modui kuzingiria maembe na togebu onaendete mbali ingezi bumbenge mbali ya kwa tumi otameta mbiune ndege na umetegu ni bobe siku wa mwanango okeze bome na yebu cha modui akajoni okeze wemba dige yu na mio meda dia meda gundu kana mbio ne kana mombone ko utoine kwenyu ne gundu ne utoine kwito ne Maninani na kitumi jako meda Maninani ne yazo betwe ne ebe akwa tinya mwanzilishi ebe akwa ne wazo beti mbandi yeto Maninani star na ela wediwe na zakuyana nazia ogela na mwengi Maninani Boyz yu na donge lambandi yenge yakele kuiragu ambie kwitwa evagu no ambeti ombandi ogeria paugo maundo ithia kwa wakona ngida wakona mbandi lakini kwa yayo na mathina mainge kwa anamba kulilizi kwamba go biuna Boyz cia ala themo thokete kwenu ketha no ambite kuthocha mundu we Maninani Boyz banda thine wa ende kilingi cha Kililimbi ndago cheki kwisela ngale ya Facebook page tu ilani Mutongo TV ndo ikebu kutina sawa sawa kana kambia Maninani karibu sawa sawa ukambia Maninani karibu sana wambe akambia eta ndumi akambia Machakos Kalumone Maninani karibu mpekuzi mana ukambia pamoja sana Doris Mutindi mwene siambo kalawa sisters ukambia umitambo kabisa kaka Nosha ukambia stage bese kwa tinia mundu we Maninani asante sana Kamau Kisine ukambia stage bese gedhia Maninani sana Damana Juma Junior ukambia stage bese wetwa gedhia Maninani sana Massimo Vai ukambia no gese magulobu ukambia magulobu nakandatoa kwa maandiwa Julius Muliu wa Dhitane ukambia vamwe wa Dhitane mwingetu tabaditie emwekwa emwingi jamweso Peti Mutuko ukambia pamoja sana Princess da Celestine ukambia aye malato negede malato ni manene mundowe Bonito the lasti ukambia vekendo ni pamoja sana Faith Mweni ukambia lo watonyelela Samuel Mutuko wa Mwala ukambia ni ukadhise Maninani sana Julius Muliu wa Dhitano ukambia ni ukadhise Maninani Mdhama Jukolins ukambia ketheka munomazia Boni Kelonzo ukambia ni ukadhise Maninani sana ngale kwa Vicente Kayole Samuel Mutuko wa Mwala na kona inge Princess na kona inge we ya Maninani hadha inge sana naona bilionea de Eriko naona mundowe Wesley Nyaga ukambia we ngalikosia Embu Dadi Denus Park ukambia karibu mundowe Alex Junior ukambia Maninani karibu Mwengi Titus ukambia Maninani karibu sana Ben Ambrose ukambia karibu sana bado ni Vogue ukambia karibu mundowe Nancy Mwendo ukambia karibu sana Chalo Simba wakanyani ukambia karibu sana Chris Mutinda
na inde yu asu no ndela malikide kweselangalo kwa Facebook page to ilani mutongoi TV ne kuyangala kwa sembo like page isu gedo ile to akwati ania zaidi Maninani wadhini wagu wadigile wadhini atamona nye naligile wadhini na maimo mebayu maimo azuma wadhini mebayu weza hivi ya nye ni yende sawa bizawa hata yunenge we primary weza kwithi no ndo soma na family yaku weza kwithi ya ni ndiende ni wadhi mono sana biza hizo class kipa no amini itiwe wasomiwa bigawa nye nazomie na biga standard 8 lakini ndiye kamoti yani wadi ya moti yani inondo baya imbeza zia ikade ninge na kou kumaanisha bua tiete moti yani registered aye moti yani ndiye aipewa na binda yue kwani wasoma mama kwa eba ke primary no imetoke 8 ngilile anana ngilile na nyanya waisia moti yani wai maana atatu na gendo kwethi to kwena thina mwingi na nye ndiye na zia imai matono ndebea no zwe wakwa ni muku na maelezea weza hivi amo meona batekara Manina nazizia ngilile na nyanya amiaka yagu kozizia ekwati bo waile kwetha mondo wathone kete form 4 kwasiokete school binda yake bagika na basogerwa rende waende rara nondo na izia kengeke thani kibigeto bai nikina ngilile na mwe na standard 1 ngilile jam na mwe standard 1 Maninani kwani ngoguli wendo maani shambiki abudu na miaka 3 Dura mbobija na miaka 29 yake bande kana ya otorabia yuwa yake bande ela wazie ke bande wazie to mwako 92 ndito na miaka 30 cha ana mbodo maka ni wa 92 kumaanisha ugete kukapola ku 30 yesu Maninani woka wabika ba class 8 mwethia baitonyeka ke sobo asimu mwethia no maemewa ni standard 5 inaambia kologa namba uthimo lolongo ngambe kuzizia wathi undu wegara uko nawa yuno ngwa muzi ye namba ukole skulu ila nazembie mulolongo na inethia kwa moli pe amakaimeta wa akimu na weche na mauda na azonami uzio mwako wewe 05 na ketha wai class 1 bia wai class 1 iba una standard 5 was standard 5 05 nondo bona ambia ukola school mwamba ukola yoga yue class 5 class 5 usune mwana wena miaka 11 weza hivi anone zingitake yasi wina miaka 11 lana bigia nondo zio kono nene ngake balwa nazia yu baundu nona na muino ithegwa ekana mbe kwegara kusioka muzie na ndizioka ingi skulu ndivyo kana biga standard 8 ngetha ngidane megere ata umeze nimeze ta umeazu nondo ke balwa kela noni eba u chaikeito na nona mbio zioka ingi na runga limo muzie wazioka wazi ya gezomo inazioka muzie ibona ndiye nondo nekala gwethia kwa ni nyoka nye mamweba ainau mamweba nye mam na mzee maimedi wetene yuwa zioka kwa uyu muzi nazioka kwa ya inekala ni nyoka gwethia kwa kuyu uzwe wagulebo etha uzwe wagwebo omaya wagulebo uzwe wagwebo lakini twethiwe tuibengezana nina jao nina munondo wangi wewe bengeto ele thaku yani ke muzi wewe thaku bengeto ele yethia kwa ninye nina dianie na uzwe magwa nondo nimeombata ngita na ngo mienda na nona balando no kunia ngita zibate mundu konzumbo ibagwe thaku ibaya gwethia kwa nyebo naziogie wazioka yumuzi na nazioka bumuzi ngita wakathe kono ngita ndiye byo kumbeni yethia kwa ya boxing ngita kwa mzeno wako na ngito kidogo kwa ya kana nembati ngita ithia kwa wa meze mioza walike kumbeni na mioza walika ba bozie na likabumozie yu ningeno wazioka class 5 kana 6 naziogie ngi standard 5 na yu maskulu yu ko inganda jekelo ya kela gendo niwe ulumyangira we yo
au mwakuona ko kana ile atende wakwata thisi abandu azu muthembo iba ona mabugu za inge ndiambiza nana mo tengita wethia agilizia kwa zembonia gita na mbandi na wako wazugulu ba alimu mayona we mungendu na ziagada kana ndakangendu na mungendu na ngakalete babe azei kana babe osowe kwenda no ngendu wende mwene wako nayo mungendu na nangenda uno wana ila nezia kuyana ninonie ungendu ndwe jao ndwe maana tume ba kwa kuma class 5 no amina iti tamundume wegia to amina iti ninge no akoloka iti onambia nuneka mutiani oneza ndieka mutiani nina thandikie ku ilobi nathi kwa njenga noza muguru noza na mwanake wita wa Boyz ungu aiko no la wathi wita wa nada kutanithia nada twile tuto ogethia muno ni naga ni nogie no na neno na Boyz ungu na twamanana kiazani na muthenya umwe ayoza video athiambaza video nzongere bau wendanza wage kana tulando video to so agotote ningi o muthukomi wake songia go yango na muthukomi wake nundu ni twaenda mbandine ni nage ugethe ukona stage ugezetha no ngukia ngita lakini nene zondo ekwekara ukwatwa nene zondo ekona saizi mukuna ngeto yo na ngoya kwa njenga saizi ni ku mukuru Ruben iguni wo mukonela ngita wa muni laidi mwendando igune okungeto yano gethe no ngeto maisha no alama kwata wa kwato pandi pindi yo kwata pandi yambeziana ekaba ya ija pandi uno gita uji was a lift yo the no kwata feeling ngogela na nundu mwana ya no kuona nini gazete uboze ungu aizo kainge kwa Jaiman the ora mano ele mano atatu manarano ela kwetha kwijao kwigendo nyela no gie bukwa mwana ozu ninogia inamba itu ikithio ndanza kiazi na neza kuma na liga engitane gitane yani ozawa na gia jao o mana anya kuma bubu na mbe yu kulikana na mbandi kuma bu na goloka inge na thitheka na thitheka ni ile gune na ziethiana na mona wira za imo motemba mwala aiko nako nanye na boyo ngita wedia lift na nane wa ngita yuze izu theka wambio goloka wathi kwekara theka yu theka guna ndio mandaki balwa ja mujengo nundu ko kwa njenga na tuteke zabu ne ngeto kuyoneka ka mujengo na maiza mejao yani nunda bia ngeto pe bandu mwathika ogethia kibolu wagela kibotha gwa bio kioneka ya onagua jabati onagua jabati ozaithia no mathina na nenge tupeze ruwa jabati no na tutu nini no na kaba wani go mutu kuma uambe zia na mutu omo ai mutu omo wa iba zilingi 30 no izaithia mutu muima wagelo zia ile onethia bathizu mundu me no wikasie aija nige na le magwe kara aitha abe undungi wagoloka wathi theka nyena goloka na thitheka wazaithia kuya theka kwena ibalwa zia mujengo ogwikia tutaucio ruru anthe nyena thigugu awazi kwigia jo otazino ole yutu kaliga baba tani kaunyona wana ndukomete Mombasa likone ya wa tiles kaguya bambike 45 engo ya 45 nombike akandi kweke lakini nalo uthima keke dumba kuthima hata ninge na nwese wiki hata isipe center na ile ambo thima na budi kambo kwata bano center nanga kwata bano kenda ngoko kwata kate ukakwata center lakini yuka kuyombike boda ndo ambao manyaombike hata boda baguma kona nia izio to 45 ele ane bundi kivya sino mare nawe owe wali katheka we yila nezio kama na zaima motemba nina bozi ngita lift na manenga nila manena mekonie nina wo nundu kindu gike twete kembekete ata kimbenedie na mekonie mpaka zaima motemba ailiende amini mazenji athie kalala kwa yande okambia kamwana kambo na wezawa gitazia rhythm nukwenda wea namwe ali nengwenda wea yuze izo tonyete rhythm kana tonyete solo kana tonye gidai ba unete gidai rhythm na zizu solo kwade wenu rhythm na solo na kunwe mwana geta wakendete kana gitangane unzito ya kendete tia yogieso egazi inogezo ululuzia ingi mazi akendete jetu no maima egabio pe mwana gawe ta gitangane ra kendete mwene niwo wangu nange angita solo nye ila twakunie ngita zia rhythm
Zaima mutembela wene zawa wogioza ngita ya mbenzi. Akona. Na mbege ya digi. Na kuma bubu anandika. Yes. Anye kuma bubu negara. Na mbeyo kwate na jao. Na mbandi nondo twakomania kuti kwa mutemba. Ningokomana na magaya nge. Nange mutemba twakatwaria na nozo nekali nae. Kandawa? Mbwane yu. Mbwane. Yumbwane nebono gie. Ujuma kwa yu na mbwane. Yo mwaka nengo gumbo gege yangu. Mbwane wegie mbesa. Mbwane yu no kana alikana mbwane. No ka yu nambia bunde zya solo. Namba kwe bunde weza ya nene zikwina. Yuza izu mbwane na gendo kana no kuthina na mbadi. Mbwane wakobana age dilo kumana age mathikone mamugo oyamoza egite makoti. Okay, mbwane kweli weno yonga meiye wewe ketegele kala kwake. Aividi. Aividi yobinda yu? Aividi nondo binda yimbandi yaizawa yake. Kani nakanda wa? Kumanje you know iso. Sini mwaka wa tugete ba 2012 2013. Yeah. Kana mwaka wa. Hapo na wadio la koza melano yo kai. Hivyo imwa. Wewe kwa Maninani ene na mwanozo. Na twaligana na elano gie na ziziondo bailie. Wazaidia ningwenda ngita ya zolo. Ya zolo. Na nebu ndizo ngita ya zolo. Na bidizana. Na nambie bundizio wini nondo zolo ndoko no tezi jao. Tezi kuna wapi? Utezi kuina. No ambia kwe bundize kuina. Wamba utuika vocalist. Yeah. Wazio wakele kada wazio ambe. Ngona main ninye. Nina wazio. Ewe bane kuambate ya. Yeah. Ukamanya waso. Ndiwa zienda ina yibala na bigiye nena. Ugo nobo tuka kweta ta vocalist kambisi amandi ya kwa naombine. Sana. Kabisa? Yane mo. Namba titu. Ukeza roho tu. Utu kambisi kwita ba. Mwendwa Maria na mutomania zividale. Nevinga moneme tukuyata namba ogwa. Mwendwa Maria wakwa Maria ngwata mama nezo ane yango na mbindu. Wagwata mama nezo ane yango na mbindu. We? Yeah. Yuele yunga lekozu wezawa kabisa. Wethe ine za. Vocalist wambo lika ke vocalist. Ngana yuoge wethe bano alika Bazolone. Bazolone. Wejone kwa solo no. Abu ya mano kwa wadawe. Inde nambo mana solo. Nogie na dembe anga na mbandi. Ukezaidia nengozo ne mbandi ya mundu teze solo. Tau. Abo madavia wambo davia nondo ba magayo ne ba na motaka tabona tawa ibeti. Ba and then soloist we abona yuda mbone ndeze ngita solo. Kasa nongo no vocalist wa ibeti. You were the ambone ndeze solo. Kanina ya malama wavero awanda giwa na iba Kililimbi wakata no mubitu woza hata giuja yotange wage no se ala no iginya aye da yende sane ginya kala woza no tange wagwa ingi wazizia malaba ina undo na roboga ina jini ka musukuti kendo mabinge binge lakini wazizia malaba no gya mwimbungingo keve ko tiro weke tono yani kendo kila wa mwana ngo nono nditona kuweta Ninge nweze mwinga nijoga kwembeza kana mwina amwe katinya ni feeling wine ya feeling kana wina kwa tembeza tina to kwa tembeza sasa inge zimo ya wadi neze kuanda nondo ona no wega yenda uko no wadi ukatweka wago ka wethuke yazioge yawe nuwe ogere ano iwe nondo we yano iwe ye kweli kundu inganizia we na ile bigi abudo neza kuwa beba igwe ogela nliaka logono ya malaba kuno ni no tapembeza bado aya wosiaisia hausa TV kala vocheki ma comment menyu kisela kale kwa Mutongo TV ila ni ngwata de ya mukamba wambia kambene Rospita kambia Samuel Mutuko wa mwala eveka ye moyo kale kaendo asante sana mondowi Martinez Ketungo monyao akambia ni okethesia bona o mono sana niona maigweta masia ni Ketungo mwene ni over Africa makongene asante sana mwanosu ne kuzona sawa bono mweka sepa imbandi na kambandi asante sana Blessed Jejija Jedida ukambewa mitambale kabisa wenga likosia Anisakol Rospita ukambewa ndeni kabisa Steven Osh ukambewa ndeni kabisa ukambewa ni ukadese Maninani unaone mwana wako wenga likosia Mololongo ungia kambia niboni mwesha ukambewa likosia Kayole tutambadi tiamu asante sana Nancy Mwende ukambia usu ndakela nilia sawa Gadis Kalili na kwa nakalekano mbia kevya mona
volume 1 ya gaje sabo byo kiteme kiboko yao unaona wale sana leo isumo tembe ugambe wendeni kabisa Onesmus Simba nako na bati niketheka ugambia kwene muno muna zawazao mbene muno mundu wedan kan musao kambia niko ndani kabisa mundu Augustus Montezia kambia kelalo Montezia niketwinze ni asante sana Wesley Nyaga ukambia ni ukazisha mnao umwe sawa byo Rasta Mzambe Junior ametroa ukambia ni ukazisha Maninani blessing Winnie ukambia isili tuivamwe sana asante sana Montezia Mzera ukambia wendeni wa Kendo na adhimike sana kiteme kiboko yenge na kona mnyama golden ukambia weva live asante sana Laban Costa ukambia show ya kanangalaga bio na Dennis Junior ukambia wekendone na ende modhia ni Fabiana Kilosha ukambia mwanao sawa kabisa na Stacy Ndonge na ende musiaisha tusiogezetie tuidha tulikete yu story ni ya mwana wetu wa Maninani kada mnyambo mwene atuelesye ngewa yake dheni wa bandi yake na benga yake oyu makilovu kwa botu nenga umwe wa Maninani. Aya bagulovu wakambia ngale kwesu de tayari namba mugazisha Mundui Patrick Nzomo Stacy Ndunge na Bernard wakambia Bernard Mwangangi ikuni no, na kupata nikiwa kao West Robert Peter na Gonia na ukambia nikedhia mwanao sana muyu buya Arbanas ukambia ndani kedhia mwanao suwe sawa na modhia ni Festus Muya mwana tuge yunga liko ya bandi yagu bandi yagu na kuambisia yu ugesa kwesilia kana yesilia ya kana ningwambisia bandi yakwa wesilia atakusu bandi yakwa kiata yani kuambisia bandi wethe yuno akola kuthukuma kwandu uthi uka record volume 1 yaku nundu ndo aile kwetha witamani kutinda wandikitwe kelende no waile kwetha na kuitamani wethe wio taume amegwa ya ugethe yuwe mwene wenda kutwika star ni ngwenda kutwika star Maninani be golio na ndiye kwatekela shabiki ni watelete ni o masonge golio yo Maninani no iso unambie mbadi agu pa JNP launch na weta pa support sawa sawa ngaliko Maninani na wewe vyama sietwala mo kitabuni manene byo lakini wewe vyawe mbadi agu ndambo manyika lakini mazietwala mwete toka lekwezu no mazietwa byo wewe ni hizi yabuye ngethe MC ni DJ Biado ndoge wala aguya wali kwade ko ile ata ye au meazuo ni thandikite bwe thangone na nawa na ni mambezite makwa gaitwe thito tuithukumana nena mo na paketha thina na makambia ni bangithi jao danzi uri na mo twambe zibuthe na nuzu thina wa ngendo twike thina wa bangithi ndazi Yesu thina wa ilobia giada yuno ndu Maninani weze mundu wesikiwa muthembosu ningi no mundu gwikwatie kana mundu thukumitwa mbadi nene nikienda withie nukuka Maninani ukaizia naenza byo basi akuzina kwa gezebete lakini ndethia yu Maninani no ngie no Kililimbi na bano wetie JNP makaina mamwese MC wazia DJ Biado epau kwani ngoira na chao kwa manema ngaimili atakana mumo uko dida kwate kila gebone maimo mawathi methina geto ta maimo jo na thia ni makwa athia ni meba yu no ndo Maninani ngore byo kweli athia ni matu wabo athia ni make wathi matu wabo yue wathi uno tinya ngona ya ndo ala makwa mandie wathi uno ne kaata ona makwa ikona ona gwiziawa ona maunda no wethi ya ndo ala mai au mai magemekata makona wathi na ati mwe aweba uzu koguo na kwa mwe uzigwa ni thani ati ndo negeza bukwito kwa ya koni mawathi tethia kwa suzu ndinda na ndipeto kana na mwe aweba nozo wakondera wandida wami wa matheka wa mwini wa ngombo ati baba yu nye ngaizia kwa sia wathi nisithazi ndongo esi kuwenda kwasia bigi apo na ndo azu onde mogete bu mogebe ngaizia wathi
Mogete no ngaisi awathi na kinge magayani mambeze mau. Maninani tugenge wa kila mundu misi kana ndo kauta mamisi yake wathi ngewetenzika. Na no zyo ogeyo no amethesia. Maninani no yo obo. Ange mazia Maninani obyo myaka mbao. Ana igwe myaka ya kwali ko obyo myaka 10. Na kana ngenge. Maninani wani baili hata no biwe na naona na rasa ndaza. Pegi wata kibezu? Pogie. Na twa kibeti. Na namina ko twa kibeti. Tweka la mwaka. Na miezi 5. Kiuti kibeti. Chaguyu? Kiuni kibeti. Ukeka oneza ndia kibeti. Ukamina ikala na mwana mukai. Mitha tharo. Ezudio mitha tharo aweta. Na kwa tweka lite mwaka na miezi 5. Na nundu jekala ko yamozi. Kweza ya kwa yamozi tita kwa zei na ngo na kitazakana nundu ne jakwa na geladia jao mozi eno ya kwa bagu waliere obala na ina joza no kai kala jaba town mulolongo ila no gia kala jaba wewe kala mulolongo baka thanga ita phase 3 phase 2 banawa kazina na vele la babu kwa mulio bungo sibu wala ila ke beti jandie jakwa ria ne na nya na mathi mai ba nomba 10 yuke kungwata Juma wewe ni naumire mwai wa gatano kwa una gwariro mwaka onge mwai wa mbe mwaka boiba wetheni na minie mwaka na mienyi yue lama endie mai ba nomba 10 ni ogia azendo kana kazukulu na nina ile kwekara azizulu mwaka mwathi wetu wa mwana kana mugetha mwaka atie mwana kana baile ata ngenda wethe yu kibeti niki wazio twete mwana nyage no wene mwitu wake no ndoguzia ye tuzae na kana bayona mathina mage nyene nao nae mwito agila cia kwata ye buye kauma yena mieyena ogethia ku wegalire na ngebinda na ndawe mwene mwaka na 5 lakini nenge ndona ende na yuni binda yu otabito kwatwa yuna na kwatwa kugwazia buya kwata ya bigabiyena ne yuma sima umena ele na umbete atato ama hizi vitalo de wala na hizi vitale aithi mama hizi weza ya mayone ngolo uwe na kana mbogo tabia kita kana ina moziai either ane zungulekeile yukindu kendi zote kana ni na jono ndu no gyo jona datika ya mothia kita kana ina nyagwa either jon ni na motabizia lambe na gozo zita jao tabata na kazunguleka lakini no elewa yinda tika ya muthia langu ko zunguleka undu ndo na kweka tuyo ngondu ne nondo ngondu ye jao mwana ngondu ye mwana poka bali kama thenazu kila kibeti jako jako ate ne na nya moka mangu ate dia na tuka nando aitekele tukajao kazukulu nina kama tiwo mono na ibinde yu bi yesu bujamba kuma buya kele na kwatia ne nya mwitu wandete muziko twamina nya ithandatu muziko ne ba muziko ne bandu beta wa mutito wa ndoa wandete ko ndia igwo nundu inyegala mulolongo gethe no kwate yani nya yu twamina kala no moso twekala kwito nya ithandatu ne yegele tukaune ngwenda tukambia na jao azi nya gwoloko ziete nundu ko ikambia nyande jao ndega ekala gwo ya mulolongo ndengali ko yeba ya mozi na twathiba labeo penya na nyane twa ndie na twa mugethia na twenuka te jao te sao na nunu mathoka mejondo kemo maye maukungulani twoka twikuya muzi twazio kaingi twekata twakozana ni na kila kibeti jakwa kwage boa ayendi akiboa moye mao baye maukungulani moye maukungulani ningi kibeti kio wa ndio ndone na jija ila jo ila twakungulani le jasembie ngibala be jao penya wajo na gile bu benye jangu ni azimoneke gera nigeladie ba pau obuno no makoza mayai mau daza izu ni mulongo ni muzi ogie muzi kana wilobi kana mwiba we nambie kalanga ko ya muzi neke kalanje ku muzi kenda ze ya jama na jao muta baina na ndijo na ni nanduma muzi ze ya bayi bandu bena jao bena ishu bena thina ila twakoza ni ejazi ogie bala binya na nunu makoza mai majo chambia neke giara neke ladie na geladie bala be jao penyawo nya ndaona ebinda hiyo ndambe giara angwate thia kana kazukulu ameta konda bia teneneke na kingiteka kaegele tukazukulu ndietha naoneka
ona banini wetha waiye mumbe nitha naiye mwena ire ko andu aya ni Kiswahili mekete ata ko ba mulolongo wekala nyana wezi mwitu agakala bana tie bagita kweyumbe ka mulongo nengenda wese kweno chakele tumesieni ekabyo tie wende to bitha kele tumusi ekabyo na woga yu kwa wa police station tie mulolongo phase 2 na roiwe aye ni ko mulolongo ndene ni bana roiwe bu police bana ki mulolongo ba yo police station ila na roiwe babu na ndiye na adwe kana no twambie kuthimwa na ozimu ndo bwekalete binana ta wewe wana uthimwa mwaka na miezi 5 na edwe kana ni jao ni mwana wa zukulu mwathimwa kumbe nya enda jao mbeza lakini nyedia mbeza itoneka edie ngilima na tatu enye nazia ekana mbekwe kalanga ba ko Maninani ye nondo ngilizuma na tatu itoneka wa ekwani ya muthembo mundu we kampango ningwatia mwaka mubitu nuna kwatio na thikoti na mwethete bu wethie makampango na mwe kitengele mwe na ibu kitengela ni nake na wethie kwani lau andikiwe ni akusungithia kele tuka school video kana kele tuka ke wetwa kaina kipande wikwata nako thina kaya na kipande na wizi hata kana watote mundu mwima kana kurera wewe makosa no iwe aiye ndia ina makosa nundu kele tu na ndika to aka yo katwae kaya katwae ningi na ketha ke katwae to no mundu ngi ndika imai ila ne kateka imai ila ne kalile nako nikezio ne ngonge wa kambi yake okundu kaya katwae wese mundu moka kada kele tuka school no kaime kuima nata ukona ketho juse kana mwe kana ntono juse wasi ono ta mundu muima lakini wese nenza kana mundu muima ulo na kete miaka 18 no wosete kebande wike bande we no kamanyaneza mundu muima nulo na kete miaka ezo ni waka kulie ngebezo kana wezo kwaro nina akakulile ngebezo mpaka kambio nako ketha kanende kana minie college na keto maski kaikata mundu nako manie nako kaita jao maski ya kambia roke kedozio maski kenda kekiata ekwani yangu yeliara ekwani yako na ile mbondi beziana 110,000 mwiwe bozi wakana mwako na ekwani athile kana yegoti nuntu nene maybe ni kwetha ndesi ndinene ekwani yegotine ekwani yegotine na kele tuneka atwa iwe kuba imundu twezokezine nao wenda gotine weteka nineteka kama kawaida you ondo gemeo kalugano na ke kanisi kana kwani yegotine ndiye nene ni yungetika ya mwezo matuko 29 last nikiana wetekete kanga makuka maita mainge maita no matale ni no mabige thanda to ko monza na njaji ya mwezo goyata kana prosecutor goyata ya mwezo mambiye ya mwezo manambiye ni amwe undo ngwenda nazia nienda kunewa last nuno mundu la osagete ni watu iwe na ndoneka wasagete ni nyawo kana ni ndi inyani makoni meto wa state inyani wewe ina complain wa complain ya budo complain lakini baike ndo tweza kugezi nenao nina ke ndo diwe mwene jao ekwani ekwani kwa kama buka mpango ka umunyonge mwe ya ini mwe yangu wazi bwana kampango kwa mpango umo ndiavo kuma wana avo kuma ngolo kongi yana mkone hiyo simo kezebeni wethe gezitu ya muno lakini andabia au manza ondo anu mama shule gile wa umanza ando mano pageye kauno no umie wazi umie ende mwiwa kana umanza ando ala watu wana mo mabeste magu majirani magu imo pageye kana wethe yakala mundu ndena ngiwazi yako ndo kona niwa na mwana ndo mundu ngua miaka 18 tena kibanda ainge mayenda zori lakini wala mage kwa na mambeze na meze kaka yaeka na kasukulu no mambe yene pole baina thena na nezo mezike muna mundu umeona ajao maundu mainge kuyo lwande na netikela nundu bayundu toka mundone nizi ba ya prison makomania na ome kabisa na kama na ome bio ngale kuzwa prison ninge nizi pa ini ba apozi anaza school na maybe wendwesi kana maybe no wese
ndeza kujaji uno tinye prosecutor kana judge peko me mauzi yeze na pe mambadi apo twili tuka abu unda namba kwegethia mundu na kivande kandena kivande ndi wa school kandena school ndiona ketho ichana ona ndono ziana oyo nyumba zi tina ziana ndo nyama na ngota wepo utaola ndono mane metha mezi ikwani ya twana twa school yumangala nondo tiezio ni thogu na etha ni mwana mugawe onake muyambe umo kivande na maya na etha nda umo imwe goloke kana imwe mbado nondo kivande ni jogeto na ukupetucha Maninani pa ya ni uwa pa ya ndoi romande wendwae wa na romande wa romande wi romande ni uwa buma kwani mazila wa magala ogeze budeni otape maloya pe ma prosecutor pe ando matonya mano ko zile kwa di mano ogeze mo tape tinge wa yo mpyo udogero ko tonyo chama pe alimo mama kwani nondo ilawadhi wa manenga kezi yagu wewe yakala kazi ni mazoma aye ndo zakukono rumande azino ando meba niwa rumande bawe matezo gede ya mundu wakabala wetekele olike oba prison ko bo kwambizo ko mezeleka loje muzelo wago matezo ala medha aba une maleu na nundu ni wale ila ye kwani na nundu zuya ndo jona mudina kalumune wabingeiwe na iwe na mundu wagwenyu okugita uwona eno wete mokate sikala ni wabitha wago baigendo rumande rumandie baigendo jumanza nokuga ikakuwa nundu no kikuwa na kikakuwa kithaja silikali yo alikajao magwa nini ko uweza aliyola wajao waselegale wa yela akilimo kwani giliara alikazimo wasia ati wajati wale wazia iliyo mateso kwani kilimo cha aliugili hata mambo kwa wazazi na mwepo wazazi na mambo wazazi na kindu jambe saa 10 na ile na nusu iwe munuzao zo siakwaja nundu wako twa wa kotini alama ya kotini na saa 3 iwe mweza lanji na nengedila saa 3 siakwaja iwe mweza lanji na nengedila njie kaba mweyajo kanyangi mezwe da yote yambea ona ruza mudu ona baro agwero nana kumbia simu ino ngwetu enene yati nana ngimezwe mabako kuno gindu jogugya wethayo yani no kaliuka ukukwati ya ndokekera nduka agwe aya saba mweza zanana aguma bumo yeke wakebule sanana sia muthenya peke ni wangweta wako kaba namba mukaba hata namba 5 nada yuza izo mwetala namba hata nondo kukaba namba unote esene kupanga namba yu motale namba mwaile kwezeti 2-3 nada yu ogele namba eleba u na tatu baba ukatebe jao pela ine wazela jao muzikali nondo abira motalete u mugwete mitwe yagwete mitwe ko unele na tatu ko uzina abira ambe ne ngolo yagele ne komi yakatotu bibitine kozongo abayigwe wawo ukabe yani wamina kuya ngengele nondo wabika kuno mbako kazama kela yuko kaba yu mugite to squad mugite to the mugita uzonzo mala mugita akuzonzo mala na muikwata na paiduo ugeza ile ya muzika luzo azizia kwa kuuba la gumete kwenda rongo na bana ka straight line bakate na baruka tena nzia yake nainde muna uma nyene nazie guma nondo ngaine munene nondo wajo mundu lota tambwa ngai nukoza ngokulia yubaya na baanza tofauti ejoge nene tofauti ube mundu talika romande tofauti kana talika seli kana unataka kwa twa muzikale tofauti kuya freedom ndioneka undu ono bandieka undu tuone ko bati elete imbonga kitaine joka oge freedom ndwekara ndioneka na baigindu ni nayo wagekao takupatwa jao freedom mwela yao yani wobe wandaka ko tuni joge wewe genene byo nanduka uma rogo ne amundu wagwe nyundo ndogela wayo ko na sando ngo ne simu baitoneka ona banini toge mbadi nyagu
volume wa record itende volume 1 yako volume 1 ako nende 2016 hiyo namba ziba isipo volume 1 na bidie na kalanga wa bidie neke kitimi jo bidia neke na ziba ke nuke ro wakitinge mbe mambondo lese wako leto wakatike londo mashabi kilo menda abanya baido ero ngoro bie ngoiziona wanambali nene yambe zabu na ndiye wezaidi ondo na daraja tigwo na hodwazie we tabondo we uko nete kitinge nondo nyondo newie studio ya mbegata zane let down na nona pandu ba you agodi wewe maisawa we wazia waku vocalist wagu wewe sawa okay you production nyo kwasa yindi kindu chichatiwe yo nibu ambeza we the ambeza ila nenazio njiza ku studio yejao ilanzio kale walazi kuendeka na nundu na ina ozamba wakwa na ligana ko na jao kala gazeti nela na ko ni kala gazeti ila kaumie na bigeze ziza kwa le anako ale ninge nundu ni muzanida kwa kwani ziza aguno kuna wapi ndakona lakini uziani wende mwe kana uzindi ziza agu wa moko mwana zongwete ya we ako kana ina onda biemo ko ma twa was good kana kwa matebi me obone kimbrade ke twa ba dina ke konanga ngitambe ndo ndo ana jomo lolongo zaza na sisa eta wata no mageti eta Elizabeth Mutwe nage brother agweta Nicodemus Zioga zia do me atatu tuzia do te atatu nya wakate you were there sisa guno ale wathi sisa gwela wale ile wathi ndiamo kana nezia ona kwana ywe nene kata nina koza yote zie kala pa 2017 2018 sisa kwa kana ngambeza ambia enda yuka record jao wathi na ndukathi bala bandu egiara waendie nibona endie kwa Johnny Master studio gedora nila watawala nizira wa izia Johnny Master nila ila mbadi ona Mangalita izuzi ya Mangalita ila nako nie na bijaba labe zitakwa bambiye ne sawa Bani confirmed ba yune wata volume 2 yes volume 2 hila nene kalile na hila nene siya kuma yela na wazathi nene imbadi na mbeza ndiye kata ndingwa nipo nogia na nena na maima amuzomeza majinale o makaya suma ko wonie o mona no athukumete nake maima mweta mona sana mwathukumete nondo netwethia nako yakwa bosia ungu aiko nanga ngita mbenzi na kwa binda indie no neze ngita lakini niweza ithia ndina mwana wa mekwara nono nyembene ngomekea etho ugia ngita imane ogoya yela nina mukunia ozimoto kanena mambo nitwanena ninage solozita na majinale kana gethe na etake kwa dichango maraundi na muzomeza na umeazuange no na ndao ngabo ya muzika le bawe tina ayu makaya asuwe ko yathene ni mautumio ka bande inundo nigwa abuwe na manele amagana muzumbe amazima mbigiaze kana munundo nyakalane mandete throughout kuma yaula aye mo oneli ayu ko na nambe lombia wana do mundo kwenda mwete ndanzi ozo mwana Maninani ona nimekala meze namba yakwa ila na makunange yanayo uwetha gu thene ndo thena muno ndo wa gwikigua oja sigala ugezethia no ne azolozita babe na thena babe na zati akambia kangwekio manene yene ja zati mundu la ndeta cia muno niziza kwa nondo ndagwathuka ndamba thukia zio no mwena kuziani wa mundu kwipata mundu taikatiwe petha bena thina mpaka wa leo bigi abu wetha wothe nitha nionthi nondo ni wambumizie mbondi Maninani tawa nige ostream cia kwa ke mundu no maluko u no maybe nige ama warders kana ngachonga kana ngekyo steam cia kwa ja mundu urumia no beza nyene wanja kwa ya gupo amedo ndio mewe agido gwede wadi aye atongo yi ngale bebe kwa ja kwa ya ya exhibit saide Maninani bandi agun mbigi abu yana nguma lo lo mi ndene
makai monka weta baya GNP wathi ngutangaza banga liko ya FM na wethi ali jebiano ngalakono ni chabya ngwatilo Mutongwe TV utangaze debyo wena unogie na wona makai na magwatu amba unajosi hata tabundume nini na iziende mubea muno na nina atunga shukurani nundu nina ende ndina neza uko na wathi nina enagi niende alimu lakini yune jao wezao ko uge lage bo nyane ni kalete nendo nga shukurani sana kwa magai monde alamo ogie ba GNP alamo ogie nyene ne wa moyo Maninani wina YouTube channel wina mbavi na waise badi ino agwe Maninani wita mwene jo niza Maninani mbozi munyambo mwene na waise badi ino agwe Maninani ubiona ba itino miaka 5 niza baza nondo ndio ndongea kaweba ozu na kendo nikela wege jao agili na jao na bidii nye ndio zao kwa kana maonda kana ne weonge weyakwa ni wajao wawadhi na kila ndo na udhuthia Mozambique kenda nugele mundu nando nindo na kumea malike kwa YouTube subscribe malike na mailika kwao ni laini mawathi umwenereza silingi 30 oli mudone lete silingi mbao mezelanga lekwezu zingalika wa team music ndikwa zana ulikete ndero wa team music nengolika DJ bialo no kwanda ne wele no alika ndero wa team music wambo ndondo ngwekanga yumezelanga lekwezu wizaidi ya kupanga ndanzi kwa baina jao baina thina mondo mathango makoka mbandine ele tukila nyo zaidi ya paumbe nina zonga mbe nundu na kwandio ndonge na uo wathi ni megara nimeokoma na uo ya na indi Maninani mundu enda gwete ndanzi kala mundu enda ku support autonyo kwatilia ba nye ni namba ndona kunenga Mozambique na mundu logu atona kuni promote nundu oyu ngakwata mundu utona kuni promote ukezaidi ya no ambange no ethe imbungamia ndanzi aila kwitha mbijambe pe wangi metha na ilabu mundu utona kundiba no andebe ngoka ngamukunia ndanzi muthenya umwe na ndisio kandienoka Maninani pe andu moko seiye kwangeleka nyo taundo kwazia madam uzu atwaite lwezi kana no mwaikeye kana wakisasi ngone nye ando zindike ndo na komakolia ngayola wedune ni woga makolia waginga iya gwebe nye revenge ne ndogu na Biblia ziando kaibekanizia naye kwa jao kwa ndogu kwa naye uwo mona doroneka ndayo doroneka nondo ngaine wa muzili wanja na wandi wazionde no ida ungamete ku ni mama kamina ne yanake kula makekara ndike no ngamukolia ona tekethiana tailo kutheka kama kawaida lakini nyendie zako mukolia ngawa ya jao ya makwani azuka na kindu cha muthembozo Maninani fyambikizia kundi sio sia izia we mathajo we mathajo Maninani Boyz manogie makwa tomba kuba yangaleko sia GNP pa muloloko aningi wethe mu milatano we umathite chauta we mundu umeju tayumba dia Maninani munyambo mwene marasta ningona wena mo ningutunga ngaimo bya mwenanzwa umathajo nyene enda kumatha kindu kita wandanzi kumazungithia ndena jao ndena wia na ndegotila mwaki ona banini na yue mawizo loka maina kano nduka yange wezu azi kuma uma ndona record kindu tiwo nyene na record ogiasi na yue mawizo lo ukamaina kano kamaina noni ambathi wakauta tena mbumya video ndazunga makongea lakini dio hii kozio kana ko thuguni yuzi ni kongea na be kwina mawezi kama kongea ogeria ningi no ino hathi lakini ndethi ale mawezi lo ma kama kongea kwa thugu lakini ngama tabia mazonoke umo za dijao tiwo mama nenga namba zibo
Chokela namba ezu ya simu. Namba ya simu ndo kwete achathi kada mundu enda ku promote ke wathi biga bunu atwani yenge tambito onenga namba di namba otwana tabia ile no ni na kana matume namba kwe kalanga nondo bado kuona mundu mugoko nezi muzazia na bainzika aiyo naga kuona na zazia na baina thena manenge ndi namba ila madonyo gwete asia athika na mako promote nayo 0769 03 8617 Chokela namba ezu 0769 03 8617 kwa chokela ya bwiso ngotumie kindu 0769 03 8617 17 Sibia kune God is silent kindu jogera ngale kwesu ndati kwa mwe kendo jawa igogera ngale kwesu Maninani digu kwa mwera nakandi kwa mwera wena ngale wenu kabotina aiye nile ilengezi uyambe dezu kwa kwa uyi nendu yambe yakele gatatu sande sana musiesia wa Mutombo TV unda kwekala laito dini wa kilungu cha ende kita wa Kililimbi malatu nikite bage mundu dijabiado wa kito wa musi President Benga Nation niguye ya tuilale kite disako sianea nengi ngale kwenu niguya nundu hivyo kwa toni wa Mukamba Mutombo TV na Mutombo FM tukiya ngale kwenu tuipokondo kwaka na hindi mabidani woni utondo wisenesa woni ngale kwa Mutombo TV na ngawe edukesi ngale kwa Mutombo FM tuketha na mundu wi mambo mada ngata nganango yorobo mwene kwa shada mwene kwandeke Boyz banda kilungunde cha kwambata nyamabita stage these elelu meichangwangwa yakibande mabita pita imotuse nani wa manda na ododo we dijabiado please yenda guma bana to like ngale kwa Facebook page yakwa ile stage these yana to pesa to lamo to masivone ko sema ngale kwa Facebook page yakwa ila ne stage these o like page yakwa ende na okay inbox tukamwa tumwania zaidi kwa hiyo nenda kwamba kukia bye bye na ndio tia na wathi wake Maninani kana wende gono mwite munyambo mwene ende kale kwa machine ya play out ina mondo wita wa maglobu na ndo tamegia kwako makakonda na ende kale kwa isu bado producer kwa eta wa Boyz mudhama bado kale kwa isu kamerani kana camera operations ina mwana weta wa Joshua wende gono mwite kama osu mwene na ende bado ndeni wa machine ya graphics na Joshua kana wende gono mwite ketua asante sana nuto ambane naito kwa yuda siya bye bye yotia na wathi wake Maninani Boyz munyambo mwene.